Gledalcima televizije Stara Pazova sportski pozdrav iz Starih Banovaca gdje ćemo danas prisustvovati utakmici četvrtog kola Srpske lige područja Vojvodina. Nema danas drugog izbora, već da ide na pobedu. Šutirao je Jovančić, lopta u ukazani prostor. Skočio je tamo Burović. Vrlo lepo za Vukovića, Vuković u kazanom prostoru, šansa za Dunav. Lopta je prošla pored Božičkovića. Vrlo neugodan udarac. Lopta pred gol Dunava. Šansa za Dinamo. Gužva još uvijek pred golom. Na kraju raščišćava Vuković. I bit će aut. Kuburović, Vuković, Perović, šutira Perović, branim. Nespretna intervencija Čanovića, sada nema prekršaja. Tošić, nema ofsajda, Tošić u kazanom prostoru. Lopte u kazanom prostoru Dinama. Božinović, ponovo Božinović, ali Braničanović. Vuković u kazanom prostoru, skida loptu. Slobodan udarac, Kuburović, lopta pred gol, Braničanović. Jovančić, Janković. Janković šutira, Kvapaćirović. Šutirao je Tošić. 16. minut igre u drugom poluvremenu, 0:0 u Starim Banovcima. Prilika da Dunav organizuje napad. Milanović, lopta za Vukovića u kazanom prostoru, ali bio ofsajd. U sredini je Jovanić, Kukolj traži poziciju za šut, Tošić na desnoj strani. Tošić na kraju. Perović, Vuković, Šavija. 1:0 vodi Dunav. Strelac Vuković. '64. minut utakmice. Oprezni, ima već žuti karton, lopta prema Stojanovskom. Stojanovski šutira, Branićirović, Milanović, Radulović, Milanović. Novi napad Dunava, Milanović, Vuković u kazanom prostoru. Vuković, 2:0 vodi Dunav. 2:0 vodi Dunav. Još jedna dobra akcija domaćina, 72. minut. Milanović je potvrdio pogodak. Stojanovski sam u kazanom prostoru, Branićirović. Prema još jednom da izvede slobodan udarac, lopta pred gol Starobanovčana, tamo je bio Nedučić. 85. minut igre, Janković. Kakav gol Jankovića, majstorija Luke Jankovića preko živog zida. Stiže Dinamo do pogotka. Ančić, Đokić. I bilo je to sve što smo vidjeli danas u Starim Banovcima. Dunav je savladao ekipu Dinama 1945 iz Pančeva sa 2:1 u četvrtom kolu Srpske lige područja Vojvodine.